Pemirsa, risampun nampenin belabar ageng, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka raris nyelahin kewentenan Pasar Kumbasari saha Pasar Badung Ringgalah Semeng Iwawu. Pengrauh Gibran kesanggre oleh Wakil Gubernur Bali miwah Wali Kota Denpasar. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka rau sawetara tengah roras tengai, sareng jajaran sani kesanggre oleh Wakil Gubernur Bali Giri Prasto, Wali Kota Denpasar Jaya Negara. Gibran langsung nyelain basement Pasar Badung, sani kantun Kresik kang wusan keni banjir. Selanturnya nih, Gibran nyelain kewentenan tukat Badung, sani kantun Kresik kang oleh petugas. Wusan saking Pasar Badung, Gibran raris nyelain Pasar Kumbasari, sani megenah reng sisi kau Pasar Badung. Pasar Kumbasari dados genap ini ageng sani keni wusanan banjir. Gibran ngaksiang para pedagang sareng aparat kewantu petugas gabungan antuk sinarengan mersiang sareng ngambil sisan barang pedagang sane kantun side keselamatan. Dan talernanin macapatan miwang ngicen kegiras majeng para pedagang. Turma semaya pacang digelis ngicenin wantuan saha macikang fasilitas ring Pasar Badung saha Pasar Kumbasari. Yana Bali TV.